Unia Europa. O Samoa leisi atunu o lo lesi talai company ese atunu I fafo. Ai le o totongia ni la fonga. O sea ia inga ile o talia ile fa la tonga. O le pulenga o te unga tupe fa vau malo Samoa le sifa. Po le Samoa International Finance Authority. O lo lesi talai ia company. O valu te usanga o iai Samoa I le lisi uliuli. Ma o iai la le fuafuanga le tātu malo. Ua te tau na wha mamale ngoa o le tātu utino. Ai o le tūlanga lea ua lisi ai Samoa. E whata ua le fionga le palemia. E whata ua le kabineta. E whata ua le nai tū o le tātou palemene. Ai sea. E tote a fio atu I fontanga I atu nui whafu. E te le fia whaalongo o leipol mailo watu no. O lea lo I le lisi uliuli. Whapena fo yo mātou langona. Mai te lele a fianga o le leipolinga leo tātou I whale tupe po commercial banks I tono Samoa. O lo o iai se e whawhita uli o ngā tele tātou whale tupe. Tātou whale tupe commercial banks I te milinei. Ai mai se lava o lo o a fia ai tātou local banks. National Bank, Samoa Commercial Bank. O tātou company tupe whamomoli, ai mai se company insure. Ona ua iai le whawhitau le fitota inga lea, ma corresponding banks Amerika. Ia tono le sa saunoa nisi o sui o parliament. Tasi alo kuko latu le ingon Samoa. Sawo Samoa la tu mati la blacklist. Atono la ngona le na le paia le la wafionga le fonga petalai mal paia o tato maut. E ta ua ai ma ua ave iai whaamua alfanya malole nei. Lea foi mua na ulufale mai tato. E lea o ngā tato voi lote istu la fono. Ai lo ese tu langa lo wangi angi ai le fu o Samoa. Ile blacklist nei. Tele fo isi tape nanga. Ile vaenga lau tele atu le 5 tau sanga le paya inga. E iai isi vaenga mawhai ai o na tato business opportunities mo. Tato watunu I fafo mpisinisi fafo. E pe ye tuta ia lama. E ale fatino ia le. Fo ina le fafita uli le nei. Se vaenga le saunanga le minstao tupe le fionga muripola ana rosa ale morio. Lea o lo iai le vaenga le sifa. Le pulenga o te unga tupe wha vau malo a Samoa. O pasia I lona whaitonga whaalua te unga le tūla fono le sifa. E peo na mana o miai le ave seo le tātu utinu mai le lisi uliuli a le Unio Europa. Ma le masino I Januari o le tausanga lua o lua vanu. O lo fua le malo e te tawai na amata wha malu ia te unga fau. O le atotongi ai loa malafonga. A company fafo o lo o le sitala I lo tātu utinu. Ele I o atu mauri mau e to lua na samania le whaam sinonga e tutu lai. Ile asoluru le vai o senei mo le whaia o la mauri mau. Ile tangi tau palota mai le tu malo fale ali li tasi. Lea o lo iluma nei o le whaam sinonga. Sa tau au fia le whaam sinonga o palota mo ana ngā luenga, ma wala au suafa o mauri mau e malu o le malo. Pei tai ele I o atu malili nofo vaenga, ma wha motu le tia seu. Ma o whai ai le wha atonunga le whaam sinonga, e tu ina atu ni tusi sai sai. E sa ili ai e leo ia mōri mau ma tau fia, e awa no ai o no o atu ilu mo le whaam sinonga. O tōle po I nei tau urumanga o lea ma tau buto whaam sinonga, I se aso e mau ai mōri mau, o malili ma wha motu le tia. Sa whisiringia le whaam sinonga lo ia le tu o lo whaasanga iai mōri anga a le tu tangi, pe o iai se wha moe vala au nia nātu mōri mau. O le tali e le ai. Sa awai le na whauruina le tangi tau palota, le tō whātu I loma tusa lana se lota la meko, ina o toe vala au le mata upul nei, I lumo le fionga le whaam sili, le fionga sa tiu simativa perese, ma le fionga le whaam sino le whaam sinonga mawulunga, le fionga le a taua le sa Daryl Clark. O le mau e le atunu a toa se kirisi masi fia ma amata mea le pāle mene le tausi o le fi le mū. O nisi o mafua anga o le whaeloa ina le malo. O sana tā penanga na fua, e tawalunga iei le fono whaai ua le nei tausanga le pāle mene. Sa whaeilo le saunanga whaaminsta le pāle mia le solua. Nisi o vaenga tā ua e te tauna ngā lulu e whaatasi ai. Le pāle mene ma le pule ngā li ma whai pule ma e kāle sia. Ai maise lo tātu utanu e pe o whala au whaasaina,
O le whaongaina upenga te whaelangi po o whasotainga whaona po nei le social media. O ia whasotainga pe ona saunua le pālemia, sunga la audi le mali atoa le ua te apolata I wafosi. Ua whaatupu māseinga, ma uali ali ai le tau whaaleanga ma le whaumano. Na whaeloa le te itai o le tātu mālo ma se tāpenanga ua whautua ina ai le loia sili. E ta pena ni tū la whono e whaatonu whulau wai ia sanga tonu, ia tūnanga uma. E ui sa whaeloa le pālemia le tau alunga o le pālemene I se tāpenanga, a le whainga māloi ni au lape o le tau whaaleanga ma le whaumalo. Aina ia whaeloa le na saunuanga le tau alunga ai le whonutanga muri muri, o le nei tau sanga, o le ato e whae e foe mo le ae. O le tau whaale nā le sa mato whi musua I nei. Fionga I sui pālemia, langa wau mana whai tau whaale vai mwhau whai. O le so, e whātātia ai au lape o meia, ono lea, manu, I le atunu. A pēlea sa mato tala. O le tātia ia pisa mo le nu, la ua fionga le whangstalai. Tai au ena, e tau sanga whau, ona toi sema leo se teimi. A ele au ngana tātou wo e wha manatu le pepe whau. A e tātou wo mani manu anuanga, mani whese inga tātou te le manau mia. Paua leo le mātou tau le mau wha malulu atu I lau fionga le whangstalai. Asua atu malu I puenga. Le anga ele malulo I whale, wa ele malu I whafo. E peo no whai atu. O le folo ale o ono mea I alu. Ai sea, Samoa le whai ai. Ui o lea. Ari li el tātou whainga malo. Toi oso le la. Toi ti mata le upenga. A ele tu whaua. E ele tu aso. E ele tu aso. Ai sea, e le mo tātou. Lai mai mo atu pulanga o lalova o le atunu, o le whātaita inga le nei la whai. O ie whola wai sa mo mo le rumana, I whai le loto o tangata e tōtas. Ai whawhele tu. Ia la lea, maari lier tātou vayang whau whai, mar tātou whai ngā malo, tātou whtu nai munuao. Lai tāpoi mai le atunu, o tō whai whetā lai. E iai le tangi o le tuo me whapea. Ai o manatu le nei tai ao mal whaafonga mai le tunu, o le a whaasiri foe mo le ae. Tātou tatalo I le tua e foa I mai le musumusunga lilo, e whai foe o le tātou tu. E a le wa avel tāl sanga leang, o le foe a fia mai tupu mai e o le lai tu. La foa tu ina, po feo i e whau tautanga, ma le tō whalo loto e tausi ai le tātou vāna no fo ma le tātou vātapuia. A wale lumana I manuia o Samoa le ngasolo mai. Ia, whapele o se tala, ia e lau fionga le whangstalai ma le tātou pālemene, tātou walo fia te liar pepe forward kipsimasi. O uru mata fo lau le malelenga a le fionga I le tupu fia ia whamuina. Talo atu fo, e matua atu ina le tupu. Se vaenga le saunuanga le fionga le pālemia, sunga la audi le mali atoa le ua te apolata I wafosi. Ma ua tōru po ai nei tau urumanga le whono a ofa I tū la whono. I le asolua, lua sefulu o Januari, o le tausanga fou, lua o ono. O tala I o le nei aso, feilo I pea, soifua. Te whaponga malo le tunu o le winat muli o tātou tala e pen whaponga e le so. Tautua mai au tanga mai a tipi au tanga mai a. Anga le mole matai moli loto soi fora mātou wola. Le aso antai au. Toi whaponga sa whaponga o tala mai si o tātou tunu o I Samoa. Sa wangele tala le tau, ia wau proklame pa ngā solo lo tu molu bela pa mawina I le so. Lua su tasi ni maurunga ono iai moro manu le fiafi e sepuru mole ono sabiriangi mai sau te sifo au awa fo I suru la. Vainga moa tai au, winga po ina ni tau eri maifme I pa uti munga e au awa fo I lua su lua le bela pa mawina. Moa tai au e le aso faraile su fitu lona manu le po
Winga po na tau ya ni mai la sto na I mane san pa uti munga awa lua su lua le vela pa mo wina la sto na I malon manu le pia peaceful mar fa lua su transport le vela pa mo wina I le sa malon manu le pia peaceful mar lima o vai ngana tai pale mo la to ta pena ai pa le tonu tau le so pa pena po ia tai au le tau la sto na sa son fo ya le la ta pena me o sil pia pero fa ola ave telefoni Pea mea I ame, o ante pe tupu mai nai tā pena I ai. Pau tuanga le oro saip te ni sila, mali taime ni sila mtanga venga le ICC. Tai sua au kilani su 5 minute te ade fitu tai on le lanso ale tai au kilani. Toi sua le ore tai e le lua su 5 minute te ade fitu poana nei. O le tai sua o neanga lua su 5 minute te ade sfuru tai on le lanso ale tai o neanga. Ona toi sua le ore tai su 5 minute su tasi Poana nei, o le taisua I manukau, 2 minute sfuru tai o le lanso o le tai I manukau. To sua le o le tai sfuru tasi minute te ele sfuru. E le poana nei ma le taisua I Murawai. Su 5 minute sfuru tai o le lanso o le tai I Murawai. Ja, ona, to sua le o le tai I le sfuru minute te ele sfuru I le poana nei. Patalopa si o tātou tunu. Samoa, na ua su 5 minute te ele fitu I Samoa. Ya, pe in fo tato ya toro nei. Ma me atu tau sa moro pa uti mungo lo awa fo fa me pa pa tiri e mo le wila. Los liva le vela fa mo na mai se tato no e mana tu e lau salo. Luas lima le ma lu de fiafi. Ya, tato fo lau pe le sa tau tai lo tato ri. Ina ya tato tu am tu vai le aso tu ma tai lau ke siano. Ta ua tele le aso. Fa mana tu ale so I fo ma le ri fa ora le pepe o Christmas. Ai tu ma tai. Tuli matai le ala o so I fua mai ai. Ta o so ero tātou whainga malanga mō le tau sanga fau. Ea alo pa penan pa uti munga si o tātou tunu e mana tō le talo. Ea wā fo I apno whantoa mai kai tai o mai kai waka o mai sibadeo ao pani o mai lalo papa o suru la. Yo e au mkwa mawha le traffic mai tai no offshore whai malie. Se wainga po nai tau langa Victoria Park ngai lunga le Harbour Bridge. Ya le lawa pai madia umala mai mautam lawa I le saonga le mu. Sa vengo na wai ka toro toro tau po tar naki mano tu mansang o fiel sulu la. Sa vengo na pay plenty kin country kiss por max fela mo Wellington. Ya o lo mantang o fia lo awa fo I Warrapan Palms and North Navy amazing tau ranga. Nisi vainga no tu tu se pa ia sa aling klai sete mo no tu tu sorry. Lau ka penga ku sei na morka sang fo yoi o lo man ia le malu le fia mato Christchurch mo na nu tu ai yoi a pena na var soi fang e lo no fai ko lengi nga wa la ka ke pui ma ko se venga na tala tau ia me se fo tala vai nga te fale ia se venga jo ta jo no sa mo e mana tu lo chalo ni se venga no tu ai Ya, ai tato filo ai pe tan sang mo li lumo la aro tato li so tato tunu a mese ban balai tato no fanga tunu ma fa la no pia ai o tato trata no wo me masanio ai ya tato va ai pe de lo fo de ya tato chalo mo fa tu tau lau fa mo anga ia tu fa ngon neto sanga Mo stau sanga fo I le mantango fiero tato watua. Surono minuto te ele tu la fitu le tau tua de Radio Samoa. Su lima eva toru a mo. Se mea lava ponga le tato por clame o le alanga upu. Te pena ina taringa ya siava. E o whanga manu I ululu o la au, awa e whawhanga I funga o la au. A o le tangata, e whawhanga I upu matala. O le mawhileo o alanga upu mamuanga ngana Samoa maona whaapongai, e a fua I lona sio mianga. O lona lea sao I le whaatufunganga o le iloa whaale aso, mai le tautua se ia o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana, ua lantou mamanuina le tō whamanino a Samoa, mana tua fo'i, e tāo fitau muli le atunu. O le mawaenga nei le loifi ma le whalesau. O upuna maua mai le mawaenga le ifi ma tautolo ma le nuu o leone.
Na whapea atu le ifi ma tautolo i a wha i wae ma tuitele. O le a ingoa le mea nei i ala loifi ma le whale sau. E wha mana tuai le mea na māmo mo e wha sau ai i lalo le ifi. O lo mala e fono o whale o mā vaenga. E wha mana tuai le tātou tau mā vaenga. A tau nuu sale au mua i lalo ifi ma le wha sau. E tala oe tala sale au mua. O upu e whapinei ma vaenga ma whaia ina ia manatua. E tua iai pe amalanga. E le taulaunga ina upu i lo tā vā. Awa ua manino matuu maio io a tā whaia. E tala oe, tala au pe a tā whesilu whai. Manuia lau whasau sau. Ona ora ni nei lo loto ia Yesu. Si pong mani ole kane si pa tona ke si ana Samoa mani fianga vai lima. Ta to pat pati ai pele anga leo le i wai fatu de lai lona no fanga tu mau.
Hea mara tātou tari tonu e to e osoa, e le aso a tai au ngā mana lo tātou ni i. Hea ma tātou sa whaaptai ai pēr le atua e le au noa, i lana tausi mai le ne aso. Ta tono pēr lava sa talo loa i el maro le atono u. Le uru whafo, ma le uru whale le ato le atono u, tu asin sina le au pengana benga stofia le atua. Hea lava na hi alon whanau. Ta tono awari tia mea uma, i le whaamaoni o lo tātou atua. Maulunga lona vi inga tu mau e whau. Loa su toru minuta mo te ane tu nai fitu i le tautua le Radio Samoa su lima e wa toru a mo. Pātaru pātu pa i maulunga no tātou tunu mai lama i maunga maulunga pa i se o pito i titi tā lofa lama. Ma no le pale nei aso hi taitunga pi am ngā nuenga lau tāpa inga Samoa. Ia ta tonu manuia lama mea oma o poropa pātaru pātu. Pātaru pa leo pangaranga pa i ane tua. Lo papale le malu i so se tō bini tau suina mai o soifua wani nganga mo i malona malo poropa pātaru pātu tānofa lama. Pātarofa e tenu malu le tenu ma ai lama le ao ma le po tau pati mai pātai lo tau taria ina mai moa mau mai whaponga mau mai e tenu mau i le tau tua wha awau le Radio Samoa so lima i watoru a mo tau tua ma oe fitu aso luas fu fai tu lau porom patalo patu le fanganuina ya pia lava so se mautanga ngase i moto malawa tau real pala epu mapu sio to fangan malo le tunu ya alo fa taito ya pata lo fatu tonu lo iaile anga leo le i malana fa mano longo lo pa yatu pa yani mo mano si tato ja nga mo ye malon fin ngano porom patalo patu le fanganuina fo ila to tuli fa salanga i so se to ese io fa pena la vor so i fuanga e tau fa la vor le men e tu in la vor so i fuanga rola e tanto te mano tu latum sa i di pe le mantango fio ledi tanto te mo e fa tu nunga le lei tu musu ai lo na lava nganga pa ia e tanto sa mali tu sa malon pingano lo fa te le tu mo tu malama tu li fa salanga i to mo fi le mo ledi mo skrisi massi fi le mo ma manuia la ngona ina tu umuso le nganga pa ia lo potu atali foi mai a fine foi mai ona fa manatu ai pele fa ngongo atingiao ni sala more wi wa wo umala langi ona te mai ai le oia to e foi lo nai ia manuia tu dingo to fa salanga ma ve mai se la fie ma ve mai se la laure lei tato fe lo ai le lo fo lei ata lo pantu fo ia lo panau ma lo le o onga ne to sanga wa ma lo to foiva ya mai se nisi o famlianga wa e uma manuia tau fai ia bi inga fo ile atua per mele no pese atu ai ta mam tina a o te mi ai sila ile lenga o masawa ne ai lo afine masawa ne ai lo watali ma le pulo mi ona hifo le lalo malingi o loi mata o loi mata o le fia wa ngalo ya o lo sautia le po wa ngalo ya o lo la ina le au aisia a le watali mai lo tauti ngā sa e usu ori tai au alu pongsa alu iskaimi e ka kuo vai runga palpala ma peva vai ko fo mai ko ka mfai atu ya le o tini lau fa mo fo bi inga le tua ma no tam tine pa nia ne li atu to ele o le ngata na a to tam fai po la asi me la nga ya tu ai mo le tau sang fo e nia mano longa o to walon pa nau ya langa le li pui lo to vola ya tala noa yo to tamama to tina ya me se fo le maputa i moto matua ya so mano lo loas furono mara bidu to te ale tu la fitu le tau ale Radio Samoa su lima e va tolu amo patano patu se oso van la fenga jako no siava Antonio tu ipea ya manolo malanga mangania la to le tai la to le la to le ala tai le li le o tato fe lo tai amo le oso le o tau nu mai lo funua te roa ya le o mautino po la taimi le umeo pe ai foi tu lolo fenga jako no siama to foi ya o mamana sanga yane ayo tai to ifo manuo lo tofiu fa winai ya olena hano ta lai fi ngano le io
ka okoro mianga ioi me ia la ngu ia la kobi le wa ngai mai ia anu a tala le mai le wo ku akua a le wo anu a tala le lo pa tu siava ia male pretua por tosi monuia foi fanga ngai foi ma puta na ia no pa na te me to foi ia mo bala wina Samoa famnia le ni a pa po wina tanielu pa te tele lava no lava le mai o tara male ainga la to uma lava ma puta mai ioi ala wo sa iri Sale, check. Ape o timangio. Ea, cheka ko walu. Ele wo ko makaka su ele le fa ko mai ne su ori. Lo ko fofo. Walu. Ai ko be ko. Cheka pe me sale. Wo pape. Sale. Walu. Skeli. Ko mai. Chape. Ai se ko pe. Walu. Wansa. Woo. Sabe na pena mai Daya ngaka. Malu alfa malu si uso. Malu abau. Merry Christmas, Walter. Aku mele kasih oi, oi, oi.
Alofa Samoa. Waule ne yo kasu tialo. Awal shubi ya ngila wale kio. Aeva eva mai le se fulu lima iva kolu. Amo Radio Samoa. Me bela Na ole Radio Samoa se furulima iwa toru amo e tautuaina oe ilangungana fitua solevaiaso. Anointing oil is a symbol of the Holy Spirit, representing His healing, protection, and strength. And they're saying about, oh, this guy
his pain went away as soon as he rub them on. And I did that the same thing this morning to the church, and everything is gone already. We invite you to join us at 13 Lambie Drive in Manukau on December the 21st at 9 in the morning. For more info, call 021 501 271. Are you and your whānau fully immunised against measles? Measles is serious. It spreads fast and can cause severe illness. Your best protection is 2 doses of the measles vaccine. So, now's the time to check if you and your whānau have received both doses. If you haven't, it's not too late to catch up. Book your immunisation today. It's free for most people. Find out more at info.health.nz/measles. Leaving in sin. Where are we going again? The beach. Obviously. Which beach? One that's close and not full of poo. Ooh, I just found our matching hats. Nope. Okay, Safe Swim's got a green pin for Takapuna. Yup. Tide's good, lifeguards are on duty, and there's no wind. Let's go. Water quality, tides, lifeguards, weather. All pretty good reasons to check Safe Swim. Visit safeswim.org.nz or download the app today. Thanks to Auckland Council. Awa ua whanau mai mo I tātou le tama. Ua whoa ina mai mo I tātou le atari. Eiro na ua le maro. E moa fo'i o ia o le sirisiri ese. O le whaipule. O le atua malosi. O le tama o le whaavavau. O le alii o le file mo. Samoa ua lata mai le aso sui fua le mesia ia tātou oli ma fia iai. O le tauvanga al Radio Samoa mo le nei tausanga o le whasoa le nganga modi al Krisimasi. Whasoa mai I au lava o pule a nganga al Krisimasi pe usu sau pese pe whaifo I sau solo pule lava oe. Pue mai sau video malafo mai I le radiosamoa.co.nz/Krisimasi. E ma whaifo I on e vili mai I temi whaatuna ngai no porkalame te tasi. E maua I loa wanoa e te anga waa ai le sei. Whasoa le nganga modi al Krisimasi ia tātou whaatawa ina al Krisimasi malona winga moni. O le mea lofa fitu whai, o le nganga moni leo na Kirisimasi. Pei o na whinangalo lo whai le tua e fua e mailona tali e to tasi mole lalo langi. Ina ia au mai ele whaoratanga mo I tātou uma. Talia lau video mai leso se fulu lima te sema, whangate leso se fulu malaivo te sema. O le awhatau nuu le se I leso se fulu malaivo te sema le porkalame o le maa nua le tae ao. Ona nei tauvanga wa Langolorina ele o Dentures. Telefoni lua fitu lua nua tolu. Tātou whasoa le nganga moni le Kirisimasi. Ia manuia le Kirisimasi mai le pūlenga ma la whaingaruenga a le Radio Samoa. Sunga o whenga whakao elo kawa le whau maunga Max Ila. Senga uka amilo I au kilangi. Mo koe foi mai lawa I o tara I le Tire World and Auto Limited. Lea ma o aiso skoi ngā meg ma pa uka avar. A ole me piko sidi. E ngā le lua lima ka aladwa ia so le kokongi. Le Tire World and Auto Limited e te moa I ta avale ma pa utau ngō fia ia New Zealand antoa. Mo fo I se ti mag wheels mo so se tu ai ngā ta avale ma le telo isi au unanga. Warren of Fitness I le na ole se fulu tala pia I wha I lo ieina e wha afafonga le Radio Samoa I nei wha abitoa. Talia wins quotes, cue cards, maisi. Walang lo le Tire World and Auto Limited I le lua fitu tasi tolu o mo pa uta avale. Po le lua fitu wha tolu lua o mo le fale inisinia. Taimi tula mai leo sufitu minuti o na tala le tula valu na o tala tato leina sa mole tu pele tolu pitu tasi lima iwa tolo I numera tato asoifua pa mole tato email on the air at radiosamoa.co.nz Facebook page malungo le YouTube channel mo le fam noa ia anga I mai noa na wa no po martanto leina padarbatu e o tui le tpunga kana pai o mai o tou I Amerika ia na ua asolulu o to o ngā tonu vai asoa I o tui le tupunga o lo o mai mo mai malainga I Amerika lo te leat papa wina tanielu malainga ka lo pai no lava le eva mai ana mutala tato leina la tau lunga le wala pa mole io e pa manatu lava o pa ngaina telefon ne lava tau le mole pasia ia moli ia me so fa ilo lungo le wala tu la fono mau nga pase lau sala kwai ia ko
kau samia le lima pa ya songa mano lo ese manga ya ta to la mal pa mala ya le lama le ta ti ola telefoni sa ngale mula inga moto malawa ya mola no tali ai pa mole ya ta wole no le muy moli wa te le atanga ta pe ai tu lo le ama ona wala upa sainga ola to la nga o mai pa ni kap saina le ngana pa ngaina lo mai moli mo ya tu dia lo sa ya lo te le tu la to wanga tu moto malawa via ne fiafi no am nota to leina ba tal ba fo ya lo fa en fui mono manainga ma no la fa tai ma to mai no tato linga si mamai po istanto i meli apio po linga lungo le YouTube channel ya le foi ya pese po tato ta pena program istanto pese pa tai lo pa en fui mono na ma watu ma puta me mala inga i prosper na salia ma ngai le vela nga we prosper na lo ma no sai mai ta lo pa Talopa. Lo, malo soy forma muy de opción al cuacauran. Kaptai. Wa mai le fia fita ma? Manuel va faftai van el fonga. Ya, mo ta no? E fa mo ole winga fokala me fa. Ole wasoi fu pa pe essa soi fu jo lo ainga. Oh ya. Ereisha soy fu al moria koleanga nga fafkai da opción a malo ka wakai. Ai. Ma go foi da sa i le ngai foi a fiasi ai mai se foi ngai kausanga fafkai de kuwa la malamba fai ka ko foi le vai va wa ko o seanga ia un ka ko fa fe ia kule ile si o mai o pet fo o pet pensia ia fafkai de kuwa le wa nganga ai vai ma walunga i lo ko ofisa ia mai se foi o nganga ngai kausanga ko ma lo fai o fai Karo foi long sa I malo foi de loko kaupaki kaya uma mai se foi se ia ola vai le kunge va le fiasi e fai lava loko fai va loko kaukua au ba ia le kako wa kungu ia mai se foi ole tua malunga singalo ai au ngai ia ile ale le yo le kua ngai ko ya so foi kako pa solo a kuile ka sa pai ole fio mai ole di faula ia mai se foi ole wa ile tua le malo sil pa ia loko ofisa ia mai se foi la wo fionga taito tai lama ma wa soi fo manguia mai anga le le ko so ai kukulu finga lo le ko ai loko pakamari inga wa fo le denga ia fo I marka ko inga ko o se anga nga fai ule o ngai ka sanga ia le ko ai ia ko ko soi fo ia mai se foi yo la wo fionga ngai ia fia fila ko skai mi ka ko ma vai lunga le ngalu le ia ia ngale le yo le kua o kariwa ku foi mauka malawa ia fa la le ko pe o le wala ai ia ma ku ma ngao le ma fa la via au ia fa mo le nganga o le tu ai mua e kai muri foi o ko fea sioa o se vala wa ku nga taito ia ngale le kua o kai no ko ngia fia after tele lama se o le sekuri o vale o ai so apa va mole o limaunga fa te tele lama
Long va tuila lava va ponga le tunu e fa mundia mai I lo mato fa ta va fa te tele lava ngono mo mai poi fa I msui fo ne fia to was taimi to tana to laina ya lo fa tele atu mo o ta ma ba ne swapa par tu ma no fualo ya file mo le se lo Christmas no ya mala ainga me se na yo lo ainga sta sanga fo manuia fa tai mo fa mnianga manuia fo mano longo le po Ya, whapenga, kako whapenga iang whai, alo whakele aku ila wafionga mal porkarame. Tai, soifua ia mo nei tami. Ia soifua. Soifua. Na no tato lino mo fast fo se kone pa mo mole, vai alo ta pena sa to pese pa ta chele lava malo na tru, se la ngona fo ie na to nei ai, na tu I fo lo mato pa ta wa, ia. Na lava se meu fa mo nei na la auto ta po in, yo ma to ni au ono pa ta wa. Ya ai mo lunga pervi inga o le tu e fo il mato o nanga pa tai lau tapo inga Samoa ta o yo mato loto le labo pa mai le fiafio nei tau sang ya lo mai lava ya o to pingalo lau tapo inga le ato le tunu le pingalo pa ia le tu ele masa al salo lo mato ngaro due ai ta o yo mato loto lau tapo inga foi va tapo ia ai malmunia lo telatu na tala tato reina moresi tol su se kone Na no tato leina mo le sulima se kone yo o to le no mo le no mala mai na se to se tasia tato I meli ya le lo yo ta pena tato pese ya wansto for malo tato no ya na no atu tato leina ya mo le si yo sulima se kone se ya te zolu wa tu le mo marca como li per pata para ona fai ma fon fa leo po lenga le radio Samoa sulima e batolu mo famlia so so for malo na ta to no ita mam tina o so ma tu pa pensa la mana pa na viti o to uman famlia to was so for le so yang le li to fa popo nisi tau sanga stele so for mo lai ta to mana tu pe ia avea pe tato e fai alone filingalo manuia tele o to was so for o le pese ua moli mana me ia lofa en fui maona mana ainga ia mo moli e fui maona lofa anga mai prospering na iona ainga o mai le tu mana tu ke lope pe mai
ia alofa e le pui maono manuia ke si masi ma le tausanga pou o le pese lea ua whaapea i tanei. Vai toto Tele ama tuni
ai tinga ina ai le atingi Ei o se fale e chuchulupe e mafua mai ona o se vivi Aule alofa ua pae luaina Olo
Ia maluia Christmas i Samoa, mai si fonga maria le kane si papa tonga ke siano Samoa, mai istamaki i lalo taita inga sunga papa ngai ngai perone futi, ia marpatu ea mafa, lo patu mo lua maria ngai venga, bia polgis masi, male tau sang fol male le kane si e paka sa istamaki. Taimi tula mai le ua iwa miruto o te ele tula e malu tau tua le radio Samoa so lima iwa tolu a mo manato maruri lau tapo inga Samoa ya mesa le nau i maota malawa toi pa manatu lava na le pa manatu a maratu o lalo e lo spato nunga a o le pa nga ina telefoni o aso fia fia io e o over fia fia ngalo ai ta alo lungo le au wala ya mesa le pa nga ina telefoni pengo fia le tani o le telefoni ya ngalo lo sa lo ave nai io wano ia mese o le ainga le ngase ho matua pa pena pon pe wa ia lungo le ia o ngalo ia oe ono o ta wala telefoni pa manatu atu e le lava le saunga le mo to manawa o aso fia e le mo mia lava ni metu po mai tato te talo e mata so staimi tato te ia le ulfafo ma le ulfani ia mea uma lava e tato te wha moe moe au lofo le li e manutia le to so i fua mo tato vola ta ora le mo le pasia mo li le upumonia ka manga upia o le fiafia o le makau kia la io e fewa io le ama ona pala au pasaina tu lou e lo koe popole ala ka manga i le oi mo li lai kuro o mali ka makau mananga bani ia le kuri aku le sao o ia o le na ia le lama le rol le mo ta ua le lei sao le mo ia ngai lo mo to mlawa to pa manatu lama le tele o pa ilo lungo le wala i tu la fono le lama tato ista ia ese le manaia swa malie po ele se me tupu mai ai ma po inisio se leni tama ai ngo po io to amo tato lima ia wala ma tato no pia ia mano no po ni tlo ia ta pena po ia so mano no io le lama ko ia o nga venga ia la kangi mai anga i ulo po inisi vivo ele kan ale anga viu ka po ole kangi marka ona o patamala tato a le al pa ke ki ole ko manga ia io pero no fa yatsu tom fa le au pa ke ki fa le au por kalame a wor tom fa mai le me kaunga io mai le me muri ka ave fa mo le wa fa la se na le la mo me ka mo fa muri me ka muri esel manaya e o le ia il skepo muri ia like la le ia il skepo e o ai missi lo skepo bo sol pe ka ke le ka manga ai manuia ta so fo longa e lo to po se pia pa ta waso ya pa ta tu la fo le lo o lima ya le lo fo le li ta to te pa tu mo ta ton yo na au la vea mo na au fa mano lo la vea i mai ta so fo longa to yaso neto sanga ina i tato tau nu atu i le aso ta ua tu li matai pea e le langi ke o siano pa manatu al so i fua mai o le li pa ora le pepe o ke mas tato tau nu li munia tau sanga fo munia e mawalunga alo na vi inga po i atu ia ai mahalo fa aptari po lau malo le atu nu fa aptari fa i talo le pengalunga pa ia ne tua mo le atu fa mahalo ma fa aptari le fengo fia la to ngan wenga lo va pe nan for forum ta la ia mo ni nganga mo i mo no man lo fa no mo o wasa mo ata ao fa tai tu asin sina ano fai to fia pi so fua fa tai le lo for le i lana fa mano longa o lo pa yatu pa yane ia mo lo to so fua tu ri tino fa sili le nganga le wa ba yatu so ya so le neto sang ya mo per so i fo monuia mai au lofa le li pa tai lo ta po inga pa tai lo talo tu asinsina a lofa te le tai so mo to ta mam tina mes fora to le tunu ya pe la ma puta mai ne fiafi lofa te le pa tai sina leo so tu atina so le pa tai ma mai a tai tele lava lofa en fu mono ya pa tai mo fa anga e ona pesia nga ke mika ngar bo ko ngai pa tu mo to pus pena sania ai se i baba ai e uma o lenka ko fa si lang ai eng fa si lang baru aku sa
O le whaasisilanga mua e te malanga i Samoa i aso fia. Ia, pa mai au e te alu ma avele mi sela. Oi, whapenga avele ako pau. E mga kia. Pui, e pele ia oe, ma le tau pito nuu, mai wha mai ma tau tia, e ala i le wha mauti noa o le whaia o tui pui e sere mana. Ia pātai, lau pule nea, tai pa manatu e kalia ma le nganga mo lalo ai te le malanga atu se isi atu no ia abe la upe patui io e ke ufesi ni mai o za kun mala vale peng pai lo ku ia mai nei ia pa mai lo ko fo ia ku vale le pa ka ni ko fo ia o kilang ai le la ma esel manga ia mo ta pena le pa me pai lo nga e anu le mala upe pa vo ia me fo mai le pe pangang pai lo tui e le la ma ko ngoro pa just in guys Ja, lele se siandele info.health.nz pok le vaccine pe tala noane i se fale tala mai la tane ese manga il faukuanga whaatai. O le isi tātou wha asila si langa. O ne ngalo sau lo minga le tusi o songa. Fantasei mali lo minga o le vao pitfili. Mo sau mea no porque se masi es el manga yo mi mea e mo wai palu penga o Samoa sipo tui le mano o nisi o tala tu o Samoa o la ngā upu o le mtapa yoi ana tai whainga o whanu lawe e pei o whai ponga maliu se o singa o ainga se le whainga o paolo si i wha aloalo whalangingo e kalesia ma le tele o le ngana o wha alolonga Fitzful ta la lon tau na usi le fil maro tato to no wa fitzful ta la ele to limas ful ta la ma ngang fa lo fe mo wai na le ofisa la mo le radio Samoa tolu no pa tolu hopo avenue in Manukau City mo wai monisi pam talanga tal no la fonga fi fil mata ofisa o iba lo no lo lima iba tolu numera te mo le le ai lama o le oiva luon lots lima i pitolo no mea tala no iai nisi me fia atine le maro le tātou tunu e ala i pāsi sinanga. Ia pe te tanga iane le shopradiosamo.co.nz pa isau oka e o le leia kua lo mauka. Samoa wala tamai le aso pa manatu o le mesia ia tātou oli ma fia iai. O le tau wanga le radio Samoa mo le ni tau sanga o le whaasoa le anganga moni o le Christmas. Whaasoa mai iau laba opu i le anganga o le Christmasi. Pe usu zau pese, pe whai sau solo, po le laba oe. Ia, po e mai sau video, malafo mai le radio Samoa.co.nz/Christmasi. E mawhai foi ona e vili mai i taimi e pātulanga ina ai por kalame taitas. E mawai fo e loa manoa e te anga maa i le sei. Vai le mangai. Awar ngofo ai. Whaasoa le nganga moni o Christmasi. Ta lia lau video mai le aso valu o te sema. Whaangata le aso suluiva o te sema. O le apatau nuina le sei le aso suluiva por klambia le malu o le tai au. Tātou whaasoa le nganga moni o le Christmasi. Ia Maria Christmasi ma le mai le pulenga ale au pinga le radio Samoa walango ina le fa moe le all tentos telefoni o iva lua fitu lua tolu o iva lua fitu lua tolu malenga fa loalo o le maptanga le fianga a bao mo tau langa soifua fa pea alum fa nau ale mtanga wenga metisi ya bao o loo i ni sila nei. Bala watu mana pāloalo i loo o tau. Pa ia mana o tau mamalu. O le a whaataunu ina lama le tātou whaatasinga i le asto nai. O le vai aso nei losfuro te semalu o oro lima. I le hall le kanesia me tutisi i Manukau. Lima wha Trevor Hoskin Drive. Wiri i le sporo li tai au i le ele tahao monisi pam talanga pam so tai o iva luono lua tasi ono tastasi o iva luono lua tasi ono tastasi pam natu atu me awa wa uma on tatou tal noina tatou whenua i le aso tau poina
i le alofa ma le anga leo le atua ea ma le anganga whaalolo ma le sunga le whapengainga Reverend Ngā Tai Masau, Reverend Palefa, ma Reverend Samuelu a Mosa Lene ma le nganga whaalolo. O le whiuanga le mautanga le whiuanga o Vaie e sa pata. I le apa ma le whaalolo tele ta wai pa silsilantu le mautanga alom tam whanau le nei nuu o Vaie e sa pata e whapea. O le awhaia tātou mautanga whaiu o le nei tau sanga i la sona nei loa sporo te sema. Lua oro lima le tu la sulu le oli e whaia le lawa o lutu mau e le numera e tu atusi numera whaala net a plaisi mangele. E wala au atu ma le whaalo alo i alo ma tam whanau se o mātou nuu o vai e. I au kila nei e a whio mai tātou pia pātasi pa iwina o ngā wenga pai o le nei tau sanga au maina i o tō ainga ea ma whanau tātou pia i ne aso tāse ia tātou au di atu e atu sai ma le ngaro le atua monisi whamtalanga whamore mole whamso tai mai tai pono no mera oro tasi o iwa lima lua valu oro tasi o iwa lima lua valu whamtalolo a pono le maptanga le whianga o vai e ne sila nei ma le nganga whaatai. Ona mai ai leo tātou whaasi silanga ma le nganga whaanolo. Ia e pangālea sa mora tonu pele le aspaiva e asa ma se mau. Tau whalama na ia atoa. Ia e pangālea. Pe mareu pe whanangata i pale poto tau tai se la natu iama. Whamoe moe ma telo toa nganga ke usiano. Ma ngalo le apangana radio Samoa. Ia le lawa ta noi lau fonga fia le mato ofisa. Ilo oiba luono loa slima iwa toro no mera. Ia maram lama i tulanga uma. Pa maram lama tu o whaasi silanga e aona tongi. Ia wala tau tua le radio Samoa. Manisi o whaasi silanga oiba luono loa slima iwa toro no mera. Ia te maua le radio Samoa. Ia maripurenga le radio Samoa. Ia mori atu le nganga le whamaroma le whaatai. Ia lama la ai ulawa le netau sang. Ia whapena lama o tō lango mai ala i tātou. Silanga fi angamara whanga. Whatonga e kāne sia manu. Whamia le atua e maos keresi masi pile mu. Masi tau sanga fō munia. Lofa te le atu. Taimitu le mai luosu tasi. Minutu po te ele tu lai manu tau tua le radio Samoa su lima iwa tolu amo.
Malo for Samoa o Mr. Cowboy Lenny. Whaafafonga ma mai mo mai pea i le Radio Samoa. Yeehaw!
Sepang mare le kale sia me tisi male pi anga tapa moe o e pepe. Taimi tula mai luas fu fitu minuto ona tara le tula I mata le mata ulung stau tole ona ta tono rom lian malo ta to no o I moto mlawa ni sa pe ngai fi au ngan venga se o ma lo le pale ma lo ngan lui le lamo o malisi ui fo ni to sang ya utu la ta vo te mi te malo lo ai io e kuainga e malifu mani tai ao ia wa lava fo I mano longa la pe ngai fo tatou ia ba lava to fa manatu o ni fa ta mala tatou ia tatou to manatu fo I le fa lava pe on silfia I mai ausania ia mo lava nganga maroto fa no ona o pe ainga pe le tino ia ke riso ma so fo spulono fast fulolo ai ngase ia o mali o tos frono ia I must enti dis furu tau sanga e matautia lui tau wina I tātou teimi e tūla lata teimi o lea e wama ai mau tātou I le fia o nganga manoto la o atu e sa uni e wha manatu so I fua ma le pepe o Christmas e fia o mai a panganea e maro leo pole atunu mo moi manua e sau mala e atia mone le le ese manatu o ia tangata ia pe la mona maua latou foʻi maputaga e malu aso e faagasolo ai ia le una fau po e nisi tagata tulaga ia mea o lava o le loto mea o le loto e faapena lava me tupu ai le loto e faapena e fau a oo foʻi na faapā e matautia a mai se pea le agaga o le alii na ia inga whaanono e le whaingo fie te mi po po en porkalame wa umana whaata oto mo whamoe moe ngai le tau nuu e mo momo le loto ioi o ani porkalame o umana wha mo tātou foi o ani tātou porkalame o umana whaata oto a pea o le vaiaso le o le vaiaso tu o le masina fau tau sanga fau o umana porkalame ina tu langa e o e panga sa umala ya tia ai ona le tau nu ai le fa mo fe mai e nuti mo ia le loto lu tau vina tato na me se le nga le ni ia tu langa sai fo sta mane na tam pai ia mu ia lo so I fo ta o sta ngata ma tau tia le wa fa sa ina ma le tele so I fo ele ta o le tu pepe mai wa ia wana fo va ba tu ofa fo ele sita ma milionea bilionea saka se o pai pisinisi bilionea wanga koe ofa inga fo isi milionga ile tama lelo na pasau ina mali teleo ia o tupe ia ai le mfanto e pasau ina mai eso I fo ma wa ai pa petai to alo fo nei tama ile to amare tampai va atore me e umai fo non so I fo ananu ai oti e whaaptai ne tua manu o mitimiti la ua te tua marpar mai I le alofa mananga leo lo tātou matai ia o tūlanga la ia pepo o mea ia I leo anga I matawhanga tu lo tūlanga wapena o mea iai whaapotonga tātou te mataala e tātou te leo e moe noa io tātou e ofo ia mataala e le whaapea ke rako e kuri moe ai lungo e te le lopo I lai whewa I lunga matawhanga tu lo te whao kone me kuku mai kaka e ku mai lalo le pecha ka whanga mai lunga tutu mai lunga le lau papa malonga kari e makau kia sore mai se pere nganga o le lei hei nai tangata o mauso I fuana o tangata e whare tonu mapau tu langa le tau pulea a meo lui tau bina I tātou au tātou anga ia tu whai unga o le nei tau sanga mo aso fia au nei obar fia ngalo ini si mele nei e o atu I mta whanga I o nisi o tu langa o whatonu ni ai mewa pena ai matana tātou te matana ia wala tō a mawara taimi e nofo e maota manawa e sel mānai ko ngwanei pu lau ki lau mori ia le ase me mo se pankeke ia lai ka po ai fia de li impaptai mo so I fo mo lola ia tau na nau fo nisi tu langa fa malia ina de loto ia tau fo fia e moni lava ia to fa manatu lava
ia matala tātou te mea samano lo. Tā tātou leina, muri e whai alo whaanga nei pō, le apo se mea te pisau no iai, ia mai se o tūlanga po i o le anga ea tia samano lo, le apo se o tā penanga o wheanga iai, mo le manoa tolu pitu tasi lima iwa tolu numera, tāne tula iwa tolu ngai pole se tau tua, ai mo le manoa whai mei po ia se tala, ia whai fo ni alo whaanga, tātou mano loi, marenga whaaloalo, whaaftai patu ia e se tatango moa, mo le whaanga, lo whaatis, maro sai fo tā lopa? Dara para penga kai ko mara se fora ngara penga kai ko mara penga ko kaulangi para sunga le dia mara se foi tau a mar para tua taimani magui ale fora ko ala fo ia nga ba de kalesia nga ba kinga oi o painga na ko nga kai moli la ko fo ia sofia fia ya ngana ke ka po ia ku ngama fala ia ko panke ke fa ka dia ia le ia ai saunoia la vo se me ngalo ai ma ia na yo faanga ina yainga ma wo mai ma sani tau e vo le fa kai ke kombolo bo mo fa balo ka ko ku pe sa bo e ki simbasi fia ya dia ki simbasi mal fia me se ainga ka mamba kom ki ngamba ko ka ko kungu da so fia ki simbasi fa ngamba yesu ke viso ni ka usanga uba fa mga kuale fio mbai sukeriso yang bol ka kol fia ma fengale ai ma fer fagi mo ver ka fio ainga ambese fer fangi ngadi impanga kembam kingam bakua fer fangi ngadi impanga ambese kako ekaresia kako fasanga ye mo ver fangi kako ekaresia bir bako ekaresia ngasereka ye mbor bangwir bako ekaresia era kuloro paga le leir tau na kai lo paga kambanguyanga kisimbas esungar papenganga sa krai leva esemba faku alo famang foalo ya kambadi tebi lipinge ma folau ma chermbaya ma mbaedi mbaina e funga fa sungar fa penga ka wala fa ma manda manang foalo sungar fa penga Filipo maleku manang foalo ka songe ka de sianga sele ka Filipo maleku manguia ki simasi maka sangfo a sungar fa penga limba chef Filipa a penga yo balolo ka ka fa balolo chef Filipa limba chef Filipa ba do fa ku manguia ki simasi ape mako fazia ba ele bakiba ba farku a kwes mango faro ape fa penga ka firpa imambiliaba ape fa penga si pa ba farku a lika ape fa penga fingiaso ba farku mango faro ape le pacho failu maranika mango faro ambo ka ruanga fa ba farku a len mango faro kan ba dia kapmbanga yamba peka mango faro kang basa-basi kan badi le vai mango foalo lo fa kum banguia ki simbasi kang basa-basi kan badi le vai ka pekinga ya kalo mambe fa bungala limba bale fa ngawal kalo bala limba lo mungia ki simbasi ba ka sang fo kalo ape to mlata polo mbal farkua mango foalo bala ngali ape sunga bailaka mbal farkua kwingi mbal foalo ape kai bari fu pau mba pepe bango fuaro ape longo ari soka mahana malkinga bakua ya baanga bangui ara ba ka sang fo mba kisimbas ape ai ongo isapeka kangalo papuisen bangui kisimbas kai bari pika masia ngiu mba fanga ape balai masambuel kai bari sambuel balai mba fanga fuaro balai ngali ape pumbong karsa balorosiu ape songia lofa mari farkua kangora manguia kisimbasi mbaka sangfo kai bari ba fusim bahelen manguia kai bari ba fusim bahelen kisimbasi mbaka sangfo ape perfangi kinga ya perfangi kinga bakua perfangi manguia kisimbasi mbaka sangfo kai bari singabe mbaka farkua akele manguia kisimbasi ape bade pem sulika fa boe bade pem sulika isingi oskaria
le au badili manguia ki simbasi makau po le au pepe masalambasinga a pe fotu le pule mamboana manguia ki simbasi makau po le akau sabea manguia ki simbasi a pe fonga bua se bangu manguia ki simbasi a ke farkua barfaro a pe la ya to mai bengi mal farkua mal faro a pe seka mal fumbaki mal faro a pe sei ba pida mal fangau ei ba pida mal faro la ya pida la ya tebi mal faro a lili mal faro a pe pa ya wa le fada kusel bako karesia mal farkua ya pa ya wa va penga ika pa ya wa ngaika kinga ya pa ya wa ngaika a pe kai mari karifa ma komiki maar farkua ya adeka ya famuyanga balofanga famuyanga kisimase bakya kauche kai bade pebika onga pa kai la bakai ko bolo amgo manguia la bakisimasi kai ko makang po la ke ma farkua mal palo badangari Pena foi o lua male ai ngari I manuia mano longa le po pa kai ko sai foi foi tau mo la no sa no mai mano long sai mai respeito no sua le ao tai o ia e va ver la o va foi ka minga singa ka pese au sua kuma fa mo ia ni si mai ma tau sa fo ide na kuwa kwa me se foi au ale ko so spa ka pai ka ranga mo la no tama ia o Danielu sa noia ia ia o rata ia te oe Yesu ilo usata ulo o ia ile puna vai va toke o lai e tu mau lo upia pia Yesu ilo sata o ia ile pu na va toke o lai ia au vai no sata o e peanga I ma u ya pessoa soa dia I la unei mala o te fa ata dia Vale fa moe e tu vai I la wapio o sauia boa e tu mau lo pia pia Yesu ilo satau te llama pui lugar I le malolo nga Pekele lama paito la kuala wa mo le wa tai ia poi aku I le ainga le nao whabulu mai. tai tele lava O mo malo lo ka pile mo ni po. pena foi O ia le atua ia. Ka ku ko al pa ia le na ta o lo na lo ko lo na ngale. Ia e fo ia lo no bi ia e le au. tai tele lo fat foi mo le que se massima to zampo tai mo le pese bolo sau ne pia pi paso I foi ia ia pa so soifua
Malo lava sai mai talofa. Talofa kula usunga le o taito. Malo sai pua manuia pe alfani. Mai le apiapi. Whafkai lawa ale manguia o le alau. Ngofonga mo whalonglonga po kalame alau usunga. Jai, vi ele di. Molo manosi, wao tiute wala awai di nga luai. Ia whafkai lawa. Ia ngai o wolo whaanga foi mor kismasi mal kausang fo. Moli aku i o wainga malawa pe awhai o ko whalonglongo mai. Ia whalfani le ilungo le lainga. Moli aku foi whamangianga o kismasi mal kausang fo. Au whenga ranga kofi ale kua i sunga i whawhenga mo la ko wharikua. Pe whai au malolo pensione manu malo. Ui alawar kismasi mal kausang fo. Ia e whapikola u whamangianga i kako le kio. Le official le kio su lima i wakolua mo. Ai. So ai sunga whawhenga a lui pon whasio. Mal wharitua ia e maise. Le au whainga luenga o lo ngā lulue. A maka mai le kausanga le la whai war kausanga. Whafkai kele lava kaiko. Ile manguia for kako le kio ro laku umai. Kele whasa launga ia kungu mau. Ai. Ia e usakula o pese lea. Lei. Koinga i o lo whanga. Lei perpani. Po fia file mu. O a whanau mai o Yesu. I le whale o manu. Fia ta tau. Ua whana ma Yesu. Taito. Tai lava. Kele aku i pukau ma kai malia mangwia kismasi ma kausang fau. Asili lau wha mangwianga mo lau sunga le lia wao. Lo i au lo mo le no whaalo. Ua lawa kismasi ma kausang fau kaiko. Pena original mo se kausang fau mo wia. Kismasi pile mo mai le lei. Manuia mana longa pope alpani. Tai soifua. Soifua ia, soifua. No la mana sai mai talofa. Talofa. Na mnorta to leina molesi lima minuti o lo faanga o se pese la vo se mesa tau chingonga o gezimasi manai tai Cristina Tanvasa tai sis lo maputa mai I Melbourne Cristina Tanvasa so po mulera songa le ya tai to taloto manuia tiuto le nei po famni atu gezimasi mar tau sang fo ile Paritua yani o folau ma le sunga le whawhengainga, whaamnia le atua, whengai ai ma le tautua, ena o le kalesia. Manuia po le Krismasi ma le tausang fo, mo lau sunga ma le paritua, ma le no foalo, manuia toi tu lau lau tute, e nei po alo whatele atu, from Melbourne, Australia. Tai tēne lava, Christina, almasa alo manuia po le awhine, Marik Samoa malangan benga tai mo panga famnianga lo patilatu mo fo se Christmasi manuia Christmasi male tau song fo Christina tan vasa mano labale on sai mai Talo fataito mano sai fua fiona chakono atonina wa mai oi man no fo Ele man bia fa tai wa tlo sunga le wa oh ha fa pe go nga wo malanga Samo Le ai. Ja, met si dan hij, maar wie mij voor jou toe, met zo e kalesia, so mo toina pa maro Petero, ya wao, tu a pionga te akono, pa tu me sol maro to e kalesia lo fa te atu mo se Krismasi file mo mlia, so na yalon fa nau. Ja, pa te mo le no ato nina sa no mai. Sai tele la mo fa manianga taito. Ja. Ai o walo faanga whamanianga mo si utamate ina whamalua malino whaalo whape hosia pe kalesia e whakasa Samoa i New Zealand Henderson. Ai ngā o manawa ai te mamtina mātua se i o nai halom whanau. E me se o ai ngā o manawa whalongolongo mai e nei tula. E whamania tule Christmasi al tau sangfo mo o tō o manawa. Ia e mai se foi nai o ai ngai Samoa. Ia e mai se tuangane a tō via malang ma whanau mangele. Whai whaema Samoa i mangele. Ia wa pia polisunga e whamanu ma se umalino whaalo. Wa pia ia
Malo maua malanga tumua, ale whanau, ia whapea fo isu ava alele, whanau. Lo whātu mo o tō umanawa, whapea I ina maluma mal whanau, ia whapea fo isapi mamai mal whanau. Ia, whamani atu o tio isi masi, ia ila tō umanawa o whanongongo mal nei tūla, whapea le au malili. Ia, lo whātu mo o lua male ainga, taito, alo whātu ho I mo whātu ai atu o mawhamalona. Tai. Pale sunga le whapea ngai ngau whanongongo atu leo, fia fiolo mon mai alo whaanga. Tai na wa. Ia lo tele la mole pele ya to mafa male ye manuia la valua nga luenga ye ngai ai nai so ngai tuai pila Tai. ia lo fat fo infa manuia ke si masima tau sanga fole per tuai ya filo o mal no falo tai to Tai na wa. ai ya manuia tele la val ke si masima tau sanga fo mola sunga malo nga lue Tai. la va wo mai la val si u la toe o la po tau aso ia tatou au lia le whanau mai le pete fau ia nā lawa I te ngalue malo lawa na ngā lue ia te alo tele atu mo oi taito ia ngā lue ngā nei po whaftai tele mo whamanianga Ria te lo tofi te kono ngā lue le kane sia whati a mania le ngā oi pasi ma tausi por whatu a ritam si o la aingam si la whanau o whakska mo kangi ilu ma si on to lua ma whanau ia mai se lava ya upele a sola o mai sola tolina ia ole ala vai o tai a ole a so ilu na pas fu mal fi ole a fa tali ano pa ia la waru le songo so la waru le ia pa kari kusi ko poi ia lo fa te mostene pa e ieri tai mi ole tua a e tai mi ole tua pa tali le e mo lon pia mo vo lo mano si a tolina wale to fi wala a wele li nganu e te akono ai manuia ke se masi tau sang po ke wale pe do ai mnia mano longo le po pa tai mo lo anga mo ma o mo pa na ia tai lava tai to fa sai fu ia pa sai fu ia to dina sai fu ia mo le mo sa no ia na pa da lo atu po I ka lo pa sina leo ma si ona tu atina lo salia a te tele lava tina salia mo lo anga lo fa ta va mo po I o tina se krisimasi pile mu mai le li no salia ia ele o mapulava lau maputa mai ke me o ke kiu ke ai le au malpo tai se walo ia sina ia me so nei po ia lo fa tene atu ele mano le atu mai ata to pese le ele songa le ia o ia yopo fa bang mani lo ba uso dia fo o lo mal per tu mo lo tofi ngan lu ai la lo te inga to ina ia vita po wesi mal per tu ia salome Fia
Talofa o tofinga le tau tala ma eselo fia whanonga le breakfast le Radio Samoa o te maa o nai. Anointing oil is a symbol of the Holy Spirit, representing his healing, protection, and strength. And they're saying about, oh, this guy, his pain went away as soon as he rub him on. And I did that the same thing this morning to the church, and everything is gone already. We invite you to join us at 13 Lambie Drive in Manukau on December the 21st at 9 in the morning. For more info, call 021 501 271. Are you and your whānau fully immunised against measles? Measles is serious. It spreads fast and can cause severe illness. Your best protection is 2 doses of the measles vaccine. So, now's the time to check if you and your whānau have received both doses. If you haven't, it's not too late to catch up. Book your immunisation today. It's free for most people. Find out more at info.health.nz/measles. Awa ua whanau mai mo I tātou le tama. Ua whoa ina mai mo I tātou le atari. Eiro na ua le maro. E ingoa fo'i o ia o le sirisiri ese, o le whaipule, o le atua malosi, o le tamā o le whaavavau, o le alii o le file e mo. Samoa ua lata mai le aso sui fua le mesia ia tātou oli ma fia iai. O le tauvanga al Radio Samoa mo le nei tausanga o le whaasoa le anganga modi o le Christmasi. Whaasoa mai I au lava o pule anganga o le Christmasi, pe usu sau pese, pe whaifo I sau solo pule lava o e. Pue mai sau video malafa mai I le radiosamoa.co.nz/Christmasi. E ma whaifo I on e vili mai I teimi whaatunanga ino porkalame te tasi. E maua I loa wanoa e te anga waa ai le sei. Whaasoa le anganga modi o le Christmasi, ia tātou whaatawa ina le Christmasi malona winga moni. O le mea lofa fitu whai, o le nganga moni leo le Christmasi. Pei ona whina ngalo alo whai le atua e fua I mailona tali e tua tasi mole lalo lange. Ina ia au mai ele whaora tanga mo I tātou o ma. Talia lau video mai le aso se fulu lima te sema, whangate le aso se fulu ma le iwa te sema. O le awhata unu ule se I le aso se fulu ma le iwa te sema le porakalame o le maa lua le tae ao. Ona nei tauvanga ua langolorina ele o Dentures. Telefoni 252 Tātou whasoa le nganga moni le Christmasi. Ia manuia le Christmasi mai le pulenga ma la whaingaruenga a le Radio Samoa. Mātau te whaia ni fo aroi le aso lava I te whio mai ai I le Shine Dental. Ai e inga whaapitoa. Mātau te salia le Afterpay, Zip, Q Cards, whaapea Wins Quote I le Shine Dental. E whaia fua whaatalanoanga ma le ACC I le Shine Dental. Le aise tongi mo whanau I le bao le se furulua I le se furuwalu tusanga I le Shine Dental. Talano mai le tongi ino le whainga o nifo I whaunga ai le Zip, Smile Now, Pay Later. Le aise tului I le Shine Dental. A whio mai le 555 Great South Road Manukau pe wala au le 255 255 mo le Shine Dental. Beta Drive Doctors I le taulanga whaatau I maangele whaapea manrua. Mo le vaenga o so ngase pe amana o mia. E whaatino e fo I matuipui o le whanau witi. O tuipui la COVID is full river. Mo I lātou is full on tausanga malunga atu. Whaapea matuipui o le flu. Ala au telefoni, 255-25-valu. Mo so wanoe whaatino ai nei au nanga. O fisa wha I maangele I taftawhane o le McDonald. A manrewa I taftawhane o le Whaletusi po le Public Library. Peter Drive Doctors Clinics. Ta lofa lava o le siu fofonga le nei o Samoa, le Radio Samoa. Taimi tula mai le ua whāmi lu te watea le tula. E iwa taulunga stautua le nei po Samoa le tunu pele. Mai a ta ele le nganga le loto taito batu o le pamalo ma le papetai tele loto wanga le lei e loto manatu mai le ono pata wa loto talia ina lo pata wa moto malawa tono lo sa por penga venga famia le tua nei es bai asa ma se mau tam palama ina ia to tam penga ia papena lava le upo e panga tai pale poto tai se no hatu yama paipo wa seuta tonu pe atai loto nganga ke siano o te ma ngalo ai e elpi le more ni saunga le muta penanga tato fo longa fai u ia mo au muri au tato tua tini le tato fo longa le fai ungo le aso o lo tuli matai la ngono le ke siano pa tua tato mo le anga le leo lo tato matai tato fa fo ia lona be inga nui malo longa le nei po i le alofa
malenga lelo tātou tua, maua le aso a tae o de lopo le li. Papai te lawa lau sunga Dan tupe, nuia po ki si masi ma tau sang poia o lauso, ma le paritua Dan tupe, papai mapta mai, ai e manuia lava mano longa o le nei po, tai tau taloto le aona, soipua, ma ia manuia.